Niyo Watoi phai keno baroko phai bo National Highway 44A bo ke Tripura Anjingyo Mizoram Aizol bo kelai sonema lama bo Kanchanpur subdivision ni saka bo Jampuilama borowo harwo kuklai lama nosto ongye gari rok laimia ongye tongo ini nokha sakol ke May 2024 budi ke gari romtang tang ke ro bang makie lama saye budi ke matong pe mami singke bo lama wo se National Highway 44 ro gari thai nei jang bejang kam ke kar tor lai le memo jaga se bo ke harwo kuklai kungye hangmi ake boro gari sti pono thai ha pono lai men mam ser krui ke bodi ke ongitong ake ke kuklai moro krung ha mung thaya treja pono kuklai mo tong payu ake tau ke bodi so kele lama gari pono chalo maya pono ongitongo ake bo lama ksam tola dui ke se tawo je to su je gari thaya thai ni poste mate po je lai memo ke ye je sibi thai ni phaye bo tola ni lama ksam no ses namye bodi ke lai riti o ke bo tawo garim tak to mo ke lama ksam se skangpu oni ba tawo ni National Highway 44A jektas nammo abdile lai me ya ke se ongitung mami singke haro ku khlaiye umman bo pandawo ke bodi ke tawo kruni sinai de abo he ku khlai mo thau ya ke se ongitung bo 30 May injorale ake tre wati visram tre phai pinang pono boroboi gari len makri masangnya tong ke treja pono kuklayu aring po bodi kubang sokele ongya kongya tong nadi buke lamak jamno sa kuklaye ke jcb thai ni ke bodi ke wairiye haro khuiriye bonse tawo lamak yes namye piam se borowot gari sane ma se bangmo se le yakye ongya tongo woron somoyo borok rok di jang treka kabai ke nedi boji sibi borok bai ke sahama khuyu ke treka kabai ke lama o garin tang ongye tang ha mam National Highway bo hadu koklai morok borok ke bele maja mai ke tini aro haro koklai manchi trewati besukle ro ke ti me ke budi ma koklai matre bis kaung pun tong oklai thang no bang mai tong bo National 44 ewo